Izakhamuzi zendawo le zazithabe khulu mhla zifumana izindlu ze-RDP ngomnyaka ka-2000. Kodwa izindlu lezi sezenza impilo uboni bebudisi. Amanzi aphuma ngaphasi angena endlini zabo. Iningi aliboni ubuthongo njengoba ababukeli impahla yabo yona amanzi. Izakhamuzi zithi ubujamo babumbi khulu lokho kunizulu begodwa bathi indawo le khabe ngakafanele bona kwakhiwe kiyo. Re pula ina re phila ina metsi a tjolela ka mofasa ga ntlo a tsotsoma a tswa ka a tla ka godimo ga ntlo. Re ba ka re dira bridge la ka morago because pula ge nele metsi a ta ka mopele a tla ka morago so o tsore no ya ka because metsi a tsona ka mopele ke mantsi a tsona ka morago ke mantsi. Metsi a tjolela mofase a tsotsoma mofase a jana go itselle a stakile ka mo jarateng. Umasipala ePolokwane uthi uthumela isiqhema sezazi bona siyokuhlola indawo leya. A technical team has been sent to investigate the situation. Only until they're done with investigation can we know how the municipality can intervene and assist the residents. Izakhamuzi zithindekileko zikhombela umasipala bona abasize ngendawo yokuhlala yesikhatshana.